đi chung ba ni bung tiung di mutu atuh ba kulu anu cempala menawa ke hawa tamung tigu tu dengar hai tungku tuhangan muda yang ane muda pi punting ne dengar baik sampai tanya pengaruh kau laju dapat regi aduh dah kadang habanya anu nyotan guna haba dapwa kudeh lambuno apa tu mantidro kudeh barimba ba lampu bakung wahi adawa si belam dudo di tutot rumah hingga truk barat muncul tiga merumpak awaknya laju dua-dua hai apa teman nyono balonyo si abah tidro jigalak hana dilun tagalak lagi kendro bado punting dilunyo bulu bulannya hai kon kaku pegah hai bak kata buno munyo jam munyo hana kenira pulam gutanyo kon pegawai nanggro wahi ado hana tikula hana palain yang penting napeng lam jarawa yang penting butanyo bu bagah kaya kaputuh pakat kenira doanyo laju awak angkat tema apa tuman dengan tibi kudih lam gle tujuan tama ba lampu bakung rakan bohati kudih bineh gle jiuh lagoina katingai ti a ideh tidro diji hayador pajih na dua yang pun jih tidro oh na iblis syaitan daya idaya la iblis hayuhan bagau muh kaduk tidro ikah wahi a ye kakalon tibi kai mutaho nganapa teman buno pulaganya muhang kapatih habaganya sampai an tuha kenyo waldip tengtara budah laju kajak kedih kaplung jinau oikah hebat lagoina nyan bandi daya lecetan buno ti ahai ado lain kunira temenung sian gawat han bago dijak de dudo la yu tigra wate dijak kurute hanoh tu pok me janjan me banja hadijak aku dijak aku no di kalon bago muho nyongon hana apa tuman kagujak hai ngon tapak tungku udah lama rima tu masih sudah dah juli sudah tibi kacak kacuhan muhoka hai bate di peluang menjungkat tahabat kapreh dan kunan tuka didengar le apa tuman je ke tonyan tu bedaya je ke mikli wahai obe be kajak le ka preh nyongon gata hai kadija kudih laju wahai tengku nyo kamu tahu dema tahu laju dikit wahai polim apa tuman galak raya hai kakaja hai bago nyoleta nyo katun te tingoh kaya kudeh lam le hapula bakung hai tengku len han puhata kira oh kakaya hai tingoh tanyo jalwa nang ro wahi adinda menanku menan
cerita bunawa jadeh awaknya setan pudaya di apa tuman galahan bagawa nyokon le tidra mengon pihana kudih dalam gli wahirakan ro cit kamu tahu awak nyolhe lam rima baja ugli macam bagawa mujan tutup ngonduro tidih lam lima jumurang kruang yang tegidong bate munyanyan tampe takit anggota karena lampu mangan bek mutaya belum mutile kudi to gunung raya abih cerita wak nyoleh sampai laju butigra oh wate truh kudi yan hayuhan bagau apa tu man tidra laju cerita nyan kakalon kudi nyang kaglih di tino nyan lampu tanyo hayu lagona munancit belah deh kakalon bagau nyan pihata kutanyo wagi cidara cuma aku pegah yoni bakahnya dua hayado tibi ngonti mutu kadu gata kata wawa kudih gampung rota kita bak ma bek pegah nyobah guta nyawa yang punting han bago nyora hatia munyoka pegah yan ka caprah buat nyawa katunte igo dipo ulu muhan kapati lagelun kunyo jadehmu palau tingoh ngon luta yang punting kerja di kah di tinau lun hai ada tinggal lam lima kah angon tibe tabi kajak wawam bukai bakeno laju ngon tigra mahana beruh katiji keno lenyan hai ada capli ngon tida lenyan pelain pih buna kuno dagun bucot uro nyogata dua jipat lampu dapu gale tanya hayuhan bago munyoka kaya muhan kapati palih ontulo kajut kajawa laju ngontigra hana mupu pegah le apa teman nyoka ku tudot dronehnya nyoka tiap tu dia han mungkin le ku pegah lain wahi polim kadente ngon kata menanci lonyo thia ataupun tibi hana muke theli tudap kamu tom rahatia pulang buat lagi nyo wahai utungku nyo hana pu melucu-lucu jadeh tamong penjara nyo kamunan yang dua katanya hebat han bago nyo ke mana anak muda karena dilon nyo kat wah hayado ku pulang buat nyo ni bak kata munyo katanya lagi nyo adik lun dah pula bakung bagadat kaya tu mah teringat
laju di tibe hai polim bohate pagi bancana mutu kata ko nyo bakung kahati pakiban bohati dah jauh belanja nyan bekah fikir masalah hati je urutan saya karena saya jika na tukui wate kate ke sini dibawa uang juta-juta oh menan kahana mudah hana katu nyo ke kadengo bugot bujroh haba urung tuha nyo ke kalau kudep rap kumati hai bohate kalau kutubit namong lam penjara masalah lagi nyo baik kata fikir jarang bukali bak rayu haba kageja aku deh kageja aku no mujan ke deh ke no mujan ke jabanyo doang gepegah kadip gepegah kaniba atibe kalonnya na bohati hayu nyola gonam jipannya di lampu nyempat pihna bakung kacau kata boh gulung anu nyo kaputa kabalam kaku deh nyo kabalam kaku nau katiram nyo tiap uro supaya nyo bagah kaya hati akan dengan tibe galak kanahan bagaw sidila awaknya di dalam rimba hayu lupa tat apa tu mana buno dirayu awaknya nyo anu muda sehingga pengaruh nyo setan diputau awaknya kalam perangkap apa yang Tuhan baik deweh delay wahai adau untuk lun ganto ronde ketiga ronde kedua katib ke nawa habatapwa untuk yang lebih gurwara